Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka jingot ki patba alor jing sni palat ki surok shnong hak shnong umpling Shillong kala pelong yu shong knor jong ka yeng shong dorbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penya sing siem ubulong ru MDC kini ka than ban let jurep ekni ka shnong ringkat ki officer jong ka nat PWD bypass division lem bat ki nong kit kam shnong ban jurep ekni ki surok shnong bat ban siem mi ki sin jam ban yo ban maramot bat pen bha no ya kini ki surok uba penya sing siem ula let jurep ikni kesnong haka nyotrik mentau nai luar arjar arpo ha ringkat ki nong yalam jogani kesnong kila jurep iki lightly ki surok snong haka dong sharum kesnong umpling ki bala kham idon kam ban penbha kerkie bat kumju ru ban thau no ya kalintia kijat hakani kadong hakani kesngi mari yo iyo nong mikmat kilong kemi jogani kesnong kilawan ban penpau kencing jongki bat kerpat mo nirap penchnano ya kalintia kijat hakani kecaka namarkum kinong snong ki syam jing hakalai kawan khamtam lei habaja kapang kasyutom hadin ke jung jurep nakaliang ba penya sing siem ulah kular hakmat jongki ba un sambang tengka banchna ya kalintia kijat na ke MDC scheme kini kilong kemi kila kerpat ru na uniu nong mikmat ba un yarap lem da ki jingkop ya daslam na ke benta kilong kemi bebelas ngi ya ke scheme MGNREGA ya ke ba penya sing siem ulah kular ban ai ling ba orang ba snong uba sanwat pengro dapang listom kena cencar hati dengan nyali babak bahar Ada musim begini ya? nyali babak bahar yang kena ni cencar hati dapang listom yang kena sien cui la lemba musa cui la ong kena sien dan batu sengau yang data Kita lah persengau lawan teh. cencar itu pian babak habra hamnya cencar siap kena Yang mentasi wan kenang nomor ba hadin ga ya closing bot snong ya snow in ur sinam cuti snong ma mong ya baro ini satu kat ni ki dong tiba nak tahu tu kapal marian se ka penculon ki letya ki cumi jadi halo kata ba insawan juga bagi department PWD dekat ki dan lang di gambar snong sekretari bak komiti coba dong showroom benefit ye kita tu kan ni lete bagi footpath ki bala kham dan gambar jarak khamklon te dong ni slow ya kata mde ba ndan chi slow kuma ong ta masnong nomor ba ngi slow ni ting uat ting nam sakai ka dong ni wat mo na te ki so te sa ta tim petre ba kham hadia tembut mo te sakawi ba i ke pat ga surit ya kemarin primo ada long kepala teh tentang ni siamar kena rumah senang siaran badong ni nagaling tu coklat di dan menyerap mentah baslap itu kena yang tinggal ibaduk besar tiang listri selap tengah kadang listri piak coklat telada itu part bersulit ya macam tu ba ada long kepala sofa senyara bintang mari biring kot dulu lah cetai tanya pu om dah mah ringkut tak piang je kan nongot hedan hati saya dan dosi spas pukul kan dalam tangki baterai kan tu ngin tendian di aspak pendek kiri tu ya PCI baterai juga kilom kemai sudah kilom kemai kita kena berok dan lang kena wifi city kena itu mau kena daya pakai kan gini tu dengan syurap nak keling cong kata saya kenduk bagi mah tinggi sampai Nak kedang cuma hadin ba yo eka kubor naki nong shosno hal ni po umpling khamtam kadong sharum rekat kecing dan lang jong ki nong kit kam shnong I rang ba shnong secretary shnong nata ki rang ba dong ba ki don ki katu kan nitli ki niki internal roads ki surok ki bahapo jong kadong ki motorable road ki bala kham julor khamtam mentau snem naka jing link shop ke bol mariah se kala kham penjulor ki bapun ki lenti ya kijat lenti ya kali po jong ni shnong par ki we ki shnong ki babun te habai dei ba kita ki jing ut jong ki ni ki no shnong nak le jawar kat ki nong lam shnong
ringkat i Pak Nongkeri SDO jangka PWD Bypass Division ilawan tasni ban ya inspection dan berjurut ya likely kini ki internal roads ba ada jingpet jungi let's say ila kham idon kam kerke namar kila kham julat kadau hi kalong bomdat kini ki nala ki babiang ki drainage system ki babiang te ngidang ya perkhat ban thau kilat benti kumno ban penrung skim thamai ya ka ban la ban let's say ban long ka jing yarap om tan kat tu kat ni senam let's say ban khambun senam de kata hi ka ba ni wan tas ni ban jurep bat ngila dep parok lai teli kini ki internal roads ki ba khamdon kam let's say gaya yang tu ki ba nok ani popli pi ngidang ikran namar ba ngi sakhi mentas ni hadir mengiyo ban ya inspection ba melak banlen badan kini ki motorable road ki balong internal kham sharum kham shapo jong ki shnong ki dong ki la kham kim te ka jinjar hi la se ba ki nong shnong ki balong ki trai jaka trai yang bakin ai jaka la se ka dor jaka la se la ban ong ba kala kham rem bat ka wei la da ki pen prai ka su ya ki ken ro ki ba ki la tai manu ban compensate e tu ken ro te wat ini ru iwe di imat iba kongsan iba ngan happen pensngo sya bor sarkar ladam la marmar la sedam la mentah kham hadir bakin bu provision lupa lada kini ki nong ki belum ki try jom ki kendo ki yin ki ba dan ki surok ki bla kham kim le singin dan kam na ki tu ki try yang kumba arput lai put marshiliang kan kami rap le se ka ban pen kulut ya kan kawan hadin habut te kaniru nakaliang junga na sa tikop dan dengan sa shipkia buat kibor bahalor kamtam i deputy chief minister belum PWD minister in charge ban si thau kilap kunti kumno bandan ka compensation namta kiniki ban ajaka le se ban company he kisurok te ka jingdot kami kisurok kalong hakmat e menta da phipashano shnuru lada kim hi kasurok la singi balik bawan ru ka bu jing e kali ban ya kan don ki accident kan don kini kitai te ban light na kata-kata ngin hap hi ban persyang hai bor ibarit rekat jing trelang ba kashnong ban kham yi jingai dan ni ban perkhat lupa ya ka ba kan sau ban sawan ya kasan senam shos senam masawan kata hi ka thom nakaliam jawa kong yang kadiang kajing na ai dik pang e chairman jong ka HCC punya enjoy ba kengri SDO jong kudi khawat nakaliang ka sinong nilaya nila ai kajing thot bun halor kajing snew jong kini ki internal roads sinong makibun ha kinti re halor kajing jor ba na koi kadong mo ilong ne kadong surum bila pun di bapang di sitom banyak di sitom ba boleh kutu ki wan jiru ki hapsan ye no orang sting di ya ke ai kata technicalities ban thau ke lenti si un sabatai phamo kanur kom ila ajing mot ini tan malaysia dan ile ba dak laptop dan jaka-jaka kan dumlong tihir in sabu sa thau ki scheme ki estimates kanang ba in dep check ni ki lai li ki bangil prioritize menta hagni kadom ile si ki ki pot dak si pe sinong berkowe ni kenan begini jing wan betasi kan lo ba so ang benta ke jadi lagi juga sinong ba di galang kumne namar ba hamtam begini ki urban areas kala no ba kijaka ki bobon ki himma maka kata ka challenge singi ke ba teng ka suro kalau adik grade nah ka por liur ka suka umwe ben suro but apa ka umwe ni suro ngati hiba ka ga dengan sun juga ro ba kan ni ko ka dut ka suro ka jot ka suro hamtam ini yang mau usnem ini ba kecur ba Islam tak lembah kecil jundus stop ra pucat kalau penculunut di stop baro ada yang tak ada bah bangilawan rekat emisi rekat bat ki nakit kam juga sinong hanya po umpling tika ai ka ba ngalawan jurip entah ini ngan office ngan ai ke report si engineer pa nakat proposal ke ai bangila banyak thanks lah sebelum yes ba konsan ru pembantu pedip iki pai ba no sinong jong sinong umpling dang shen ni lawan ban jurip ban wan pe ikanika jingki umpling ke badang dan padang kajing sateng kajing trai but hakatu ka benai akan mau ba nak kadang kasinong ni la li kendu ru ye deputy chief minister but nak kadang ju la shim khia ban pentre stat no ini kakam mereka mengila ban yi pat de ka bor mariang la si ka ba akan kam stom ya menta nomor ba kan ka jingjur palat uslap
sekepat pendap ya ketika wa ang tiapo umpling kamtam kenika surok kajingkian kebadan kambha beras kata bakia lenti banpoi syarenja sekriwi caka te kumbalong nakaliang i deputy CM la shimkhiaru ban ha ya keban maramot dan iban repair no ikini main road sapo jong asnong umpling ipe kini gadong surok ketika we ka dong ka ba ya kali bah mentah ki ongki light vehicles heavy motor vehicles ki kali ba kham he ki kali ki bla don ki load ki ya nang tega surok tidak seka ka stom hi ba kan bahabe ka surok ne kumi kini ki main road suru nakaliang bagi deputy CM la shimkhia bat ni kerman batang katu kat ni por tang surang selayo ban pentre wat ini ki main road support sno umpling kamtam kini ki potholes ki bla kham he ki bla stom let's say wat iki two wheelers ban ya nimba naka yo kadan kajing nusau kali kawan